Evo sad ovako kad ste vi ovdje i ima brdo svjedoka, samo da ja postavim predsjedniku mesne zajednice i meštan, evo, šta oni očekuju od nas? Šta hoćete da nam Jesmo te pitali jučer za ove posete, jesi odgovorio ko se? Jesmo te pitali jučer ko se kreće po selu? Jesmo li te pitali? Jesmo li te pitali jučer? Kako te nije sramota postavljaš takvo pitanje? Hoćete... Pa neću. Mi smo njega jučer pitali, on rekao da ne zna ko se. Sačekaj. Do ovoga ne bi došlo da nas da on jučer odgovorio. Razumiješ? Dogovorili ste se. Da. Znači, 2 koju smo mi delili sa njima, kao što sam vama rekao, to su inženjeri i konsultantske firme naše. Nisi rekao, nisi uopšte odgovorio. Da li Bio sam treba tu njima čovjek. pojedinačno na imence da dostavimo ljudi koji su to nego... Imaš predsjednika mesne zajednice, napravi razlog. Da li uopšte... Kao što sam vama rekao. Hoću meni da bude jasno lično. Put. Mimo kompanije. Javno mjesto. Da. Niko nema pravo da blokira put, to i vama kaže. Ne možete blokirati put. Neće.